Marinko, nismo pobjegli, ubit će nas, brzo bježi! Mislim da smo skrenuli sa puta, što ti misliš, Jana? To pravi put da smo skrenuli sa puta? Je pravi Dobro put. sad navodi. Šta misliš pas? Pas zna sve. Još malo, Lucy, i na pravom smo tragu. Evo ga, napokon smo uspjeli. Mislim da je ovo pravi trag. Bez našeg GPS-a zvan pas ne bi ni uspjeli ovo. A sada je taj trenutak da dođemo u tu šumu. Šta nas čeka? Sam nisam siguran. Idemo, 3, 4, sad! Ulazimo. Daj kartu prvo da vidim. Čoporovci, mislim da smo na pravom tragu. Naš pas je našao put. Ajde, ajde. Traži. Šta je on? Koji je ono vrag? Što je to? Stani, puti brzo. Tata, vidi ono tamo isto. Ima i tamo jedan. On je zaposlo. Ajde, Čoporovci. Dođi. Tata! Traži. Dođi, brzo. Evo ga. Evo sjenolova. Evo sjenolova, daj da vidim. Na karti je tu. Šta si rekla nekoga? Šta nekoga? Gdje? To je smeće neko. To je neko smeće. Malo stoji uspravno od poplave. Nije. Pa izgleda je ribić samo. Dobar dan. Dobar dan. Vran! Dobar dan. Bježi! Bježi! Bježimo! Ubit će nas! Ne! Ubit će nas, bježi! Brzo do auta, idem ja, doći za nama! Brzo! Ulovit će nas! Ulovit će nas! Ne! Ulovit će nas! Ulovit će nas! Marinko, nismo pobjegli, ubit će nas, brzo bježi! Brzo! Bježimo! Je li za nas? Iza nas je, bježi! Brzo! Vozi, vozi! Bogi, doći ćemo! Ne! Ne! Mislim da smo uspjeli. Jano, mislim da smo napokon uspjeli. Čoporovci, šta bi vi napravili? Da li bi ostavili kuću ukletu ili bi uzeli sjenovo pa riskirali život od ukletog ribara? Pazi, Lucy, imamo još jedan zavoj. E onda smo uspjeli, pas. Si dobro, Jana? Možemo? Da. Ako smo pobjegli, idemo svojoj kući.